nizan khan in elna sang khel chhun zom ania chunga result tele abe bom sang te tuntuma hian kan soi vele don ani France League Sangber League 1 a hian match ni khelania heta hian auxiliary le an mi khwalnan te sa chakjok om lovin gol khung lovin team pahni anin hne to ka Rensin an mi khwal Angels gol ni gol khatin an hne thung Italia League Sangber Serie A match nga khelania heta hian Cagliari in an mi khwal Cremonese sikhat final neya Torino in gol ni gol khatin Verona an neya AC Milan an tlom thunga an mi khwal Udinese in sithum fain an sopa he matcha gol masaber hi minute somni pasarina a AC Milan player Bartesagi on goal ania minute samthum pasarina Udinese hian Jürgen Eskelenkem mangin an gol nina an khunga heminu hian goldang lu bellak lo ma sela minute samsari pakhanna Udinese hian Arthur Ata mangin an gol thumna an khung leya mual nei tu AC Milan hian San Siro a gol khung thei lovin sithum fain atlom zoka an tangta ani Inkhel danga Atalanta muala Juventus sikhat final chaka golam chhun hi mini samli pariat na a Jeremy Boga khung ani Serie A season kalmeka hian Inter Milan hi an champion ngei arin oma achan chu an mani nei zual tu te an cheswal le thina Inter hi an nget fu boxia AC Milan tan po hian champion be se san ngam a har to in arin omani ti hian te bula Inter Milan hin khasam thum pakhat atangin point samsari pani an neya pahni na Napoli in khelsam thum pakhat atang vekin point samruk panga an neya Napoli hian point sari in Inter Milan hi an phak lo meka pathumna AC Milan hin khelsam thum pahni atangin point samruk pathum an neya chakni se point samruk paruk neya te bula pahni na omlai lok thei kha an chak zo tak lo awangin pathumna an omani palina Juventus hian khelsam thum pahni atang vekin point samruk an neya te bula palina an lua lai loka pangana komo hian khelsam thum pakhat atangin point samnga pariat an neya komo hi an khelma baka an chakani chuan Juventus le pelin te bula palina an chhole dona Juventus hi pangana an chuk angai don thung paruna hian Roma omin khelsam thum pahni atangin point somnga pasari an neyani Germany Football League Sangber Bundesliga po khelchun zom niin heta hian Hayden Hemin golthum gol khatin Union Berlin an neya RB Leipzig in Borussia Mönchengladbach mi khwalin sikhat fain Leipzig an chaka Wolfsburg muala Frankfurt gol ni gol khatin an chak thunga Borussia Dortmund in Leverkusen mi khwalin gol khatluna me chhai hian mini somli pahni na a Robert Andriessen Leverkusen tan gol khunga he gol mang hian Leverkusen hi sikhat fain an chakta ani St Pauli muala Bayern Munich an lenglu ta gol nga luna me chhai hian mi khwal team Bayern Munich hi singa final chaka Bayern tan Jamal Musiala an minute kuana gol masoi khungin mini samnga pathumna Leon Goretzka ana khung bela mini samnga palina Michael Olise an khung belvele bokin mini samruk pangana Nicolas Jackson an abelvele boka mini samret pakwana Rafael Guerrero an belvele bokin Bayern hian first half a gol khachau khung ma sela second half a goal li an khung bela olsam takin St Pauli laka hian singa faya chakin point thum an hlo chuak ani ti hian Bayern Munich hian season kalmek Bundesliga a match somni pakwa khelta in gol za panga te meu an khung tlingta hewang hian Bayern hian Bundesliga chanchina season khata gol khung tamber record thar an siam ta an mani na record an siam kumsomnga palidon ding to sangkhazekwa somsari pakhat sarin hi seasona gol za pakhat khunga record an siam kha tuntuma hian an khum felta kumsomnga pathum chuang tu man an khum theilo record kumsomnga palidon ding to an mani Bayern ngeina an siam kha thang thar jok te mangin Bayern vek hian an khum ta ani an goal difference an goal chua aya an goal khung atam zong na ringot po hi somsari pariat te meu atlinga Vincent Kompany kai shwai Bayern Munich hian tun seasona hian Bundesliga match somni pakwa an khela tangin match somni pasaria hian goal ni emo aya tamemo an khung klingzia chuwangin season kalmeka hian Vincent Kompany kai shwai Bayern hian goal khung hi an harsat lauti achianga goal za panga zet an khung klingta po hi van nei ti thei ani lova an thiam wang le chance an siam chua tam wangte amor an bok thathin ema wangte hetiang me lung hi phun an ni ti achiang hle ti hian Bundesliga season kalmeka Bayern hian khelsomni pakwa atangin point somsari paruk an neya an mani neiber tu Dortmund hian tloma ani hian khelsomni pakwa atangin point somruk pali an nei meka point som pani lain Bayern hian sangfal towa match khelma bak panga ve chau an nei to boxi wangin Bayern Munich hi Bundesliga champion ani nai ta leya tun seasona hian an champion ngei don tia kan soi thin kha adikna kan munai zualta ani Bundesliga te bula hian pathumna Leipzig omin point somnga paruk an neya
palina Stuttgart omin point somnga pathum an neya pangana Leverkusen hian point somnga pahnih nein parukna Hoffenheim hian point somnga pakhat an nei mek ani Spain Football League Sangber La Liga po ni zan khan khelchun zomania heta hian Real Sociedad le an mikhwal Alaves a chakjok om lovin gol thum ve khungin anin he to ka Elche in an mikhwal Valencia sikhat faya nein Sevilla in Atletico Madrid gol ni gol khatin an ne bokani Barcelona in an mikhwal Espanyol an dim lova goli gol khatin an ne boka Barcelona tan Ferran Torres an gol ni khungin Lamine Yamal le Marcus Rashford ten gol khat ve an khung boka Espanyol golom chun hi gol ni an chuan nu minisomnga parukna a Paul Lozano khung ani Barca hian Inkhel thunun chungin harsalo takin he mecha hian point thum an lo chuaka van nei zual phaise chuan goli aya tam khung theitur an ni ti thei khopin hun thapo an nei tam Lamine Yamal hi La Liga a match za khel tling theino pangber ani ta boka kumsom pariat mi hian tun seasona La Liga B ka goal contribution somni paruk loi anei towa a tho hlok hle La Liga a hian zirtomni zana Real Madrid an chak zawlova kha wang khan Barca nen ankar azau zualta a champion lai Barcelona hi an champion non na chance asang zualta ani ti hian La Liga tebula Barcelona hian khasam thum pakhat atangin point somsari pakua an neya panina Real Madrid hian khasam thum pakhat atang vekin point somsari an neya anni panni chau hi champion be seina la nei ti man niya khelma ba khi match sari ve point somni pakhat ve lo chua thei an la nei ani hetiang kara hian Barca hian point kuain ma an roi falta ania chu wangin Real Madrid tan chuan be sei atham ral ti ta a Barcelona tan ero champion a hnai zual ta thung ani tebula pathumna Villarreal omin point somnga pariat an neya palina Atletico Madrid omin point somnga pasari an neya pangana Real Betis in point somli panga nein parukna Celta Vigo hian point somli pali an nei mek ani English Premier League po khelchun zomania hein elna hian zirtopni zana West Ham in silifaya Wolverhampton an ne nuwa relegation zone atangin antal chuak lailoka chumi nuwa relegation zone om mek dang Burnley ni zan khan anin lana ma se an tlom thung Burnley hian ni zan khan Brighton an mi khuala gol ni lutin mi khwal team Brighton hi Matt Weaver gol ni khung mangin Sydney Finance chaka Burnley hian an mani muala point an lo chua zo lo awangin point somnia an thu chun zoma khelma bak match ruk chau nei toin an relegate ngei arin om ta zelani nizana in kheldanga Brentford le an mi khwal Everton a chakjok anom lova gol ni ve khungin anin ne tok he match a hian Brentford tan Brazil forward Igor Thiago an gol ni khungin Everton gol ni te hi Beto le Dewsbury Hall te khung ania Everton hian voi ni nufual jok ani chungpoin an sipur an su thei zela atopa point khat an hlo chuak ta ani he mecha gol ni khungtu Igor Thiago hian sulnu thatak mai anu chiata a Brazilian player zinga Premier League season khata gol somni khungtling masaber record thar asiam ta ani Liverpool in an mikhwal London club Fulham Sydney Finance neya he mecha gol masajoki minisam thum parukna a Rio Ngumoa khungania Liverpool rol thar duam Ngumoa hian Florian Wirtz ball pass changin penalty area velam sira a ball thiam aman tangkai nuwa Moisetin far post lama athuai luta kumsom pasari mi hian gol moi bi khungin atim ma ashuai pui heminu minisam lina Mohamed Salah an Liverpool gol ni na akhung veleya Salah hin kodi kakpo pass tikhot lai lovin penalty area ding lama tangin far post lama athuai luta athiam dan takin akevelamin akhungani Liverpool gol ni khungte hi akhung tu te movement inang lo ma sela far post lama gol nuai lam kil deuh taka khung ve ania gol inzul takani he mecha hian farsa fa Liverpool hi an khel thaleya Fulham an bet luan thak red chen hun tha an nei nuala wa nei zual se gol ni aya tam khung thei tur an ni ma se gol dang an bel thei telova second half a ero Fulham khelin ma asona Liverpool an buai red goalkeeper point na anga sota second half pum clear chuan Fulham hi lawam jok an ni ati thei ma se gol alu bel tak lo awangin Liverpool hian farsa fa gol ni an khung an mangtangkaya Sydney Fire chakin point thum an lo chuak ani ti hian PSG machon le mai tur Liverpool hi Premier League te bula pangana anom chun zoma an din mun ero anti thazual a chanchu an hnuaya omten an le pel thei ri don lova Fulham laka point thum an lo chu awangin parukna Chelsea a in point li in an sang zoka tun match day kalmek atan chuan an him tari Liverpool hi Premier League champion lai an nia ma se champion lai khelin an khel lei thei lova
Premier League a hian match samthum pahnih khel toin voisom panga an chaka voisari draw nei in voisom an tlom point som kwa paruk hlo chhuat thei atangin point som nga pahnih chau an hlo chuak Premier League te bula tangin pangana chin chunglam hian season thara Champions League an khel dona Liverpool hi Champions League khel phak tur china an niam ber ni mekin Champions League khel phak tuma tan lamek zinga mi an nia champion be seina ero an nei to lo an be se san ber chu season thara Champions League khel phak ania anel puitenen anin nei ema wanga an din mun a him lo awangin an tan chak apoi moa in thada thei an lani lo Champions League an champion chuan Premier League atangin Champions League khel phak lo po ni sela season thara Champions League champion lai kuata in Champions League an khel thei dona chu an tan Champions League khel thei dan kong dang om chun ani ma se chu ta chon be se asang ri si lova run of 16 first leg a PSG laka sini faya nufual mek ni in PSG paltlang te reng po ni sela Bayern Munich emo Real Madrid emo an ma chon chun zom atul dona chu wangin Liverpool tan chuan Champions League ka champion nila season thara Champions League khelang tia Champions League a in nga ai chuan Premier League ngai pui moa Premier League atanga Champions League khel phak tura result tha nei tum hi afin thlak zokin alanga anti swalna chance atlem zok tura po ngai ani Inkhel danga Premier League te bola ma hroi tu Arsenal in Bournemouth mi khwalin gol thum aluta he me chhia minute som pasarina Bournemouth hian Elijionia Ropui mangin man ruaya ma se minute som thum pangana Arsenal hian victory Gyökeres penalty goal mangin an shoot vele Farsa fa chungnung zok adam lova second half a ero goal khatlu belin Bournemouth player Alex Scotta minute som sari palina a mi khwalti ma hroina goal a khunga he goal hi Arsenal hian shoot thei lovin goal ni goal khatin an mi khwal Bournemouth laka hian an tlom ta ani he match a hian statistic kan en chuan Arsenal hian ball an changtam zok hreta ma se team pahnih hi anin thlau lo hle abikin goal khat ve an nei lai phei kha chuan Arsenal hi ball changtlem zok Bournemouth laka akhela hrim nufual zok an nia Gunners hian akhela an ngam meulo an attack an atok lova Bournemouth hian passing skills an nei thazok emoniti turin Arsenal hi an then goal vel thina ball pass diklama Arsenal ain Bournemouth hi an sang zok bokani hei hian an game nge lawa kongrau asuthui hleya Bournemouth hi an film tluan thaka Arsenal khelmola in khelmani sela an chi ai lova nget takin an tuma chiang tlangin teamwork thazet an lan tira Arsenal tan po a har sat pha Arsenal hian goal ni an chuan nuwa norzual dewin an sipur su tum hlema sela an du angin Bournemouth lar hnung an thiat lei thei lova Max Dowman Trossard Jesus le ezete ho second half a lutir ma sela an mamo thok chuak zo lovin Arsenal hi an mani muala ngei an ne tura ngai Bournemouth laka hian goal ni goal khatin an plom ta ania Inkhel zoa Arteta an hetiang hi football a chuan thil thleng thei ania maya nekchor ang maya na ani kan din chua kan be tak taka tul ati ani Bournemouth laka an tlom na hian an din mun tha ati bo ta dai ti thei khopin an tan he result hi apoya achan chu Arsenal hi Premier League a hian an champion lo an mani kota om ani ang chiein Manchester City po Premier League a hian champion lo an mani kota a om pha tuna tak hi chuan Arsenal hi Manchester City a in an din mun a thata big lovani Arsenal hian poisom sari an neya City in poisom ruk pakhat chau an laneya engwangin nge din mun thazoka ding anom lo intimai thei chu zona chu changin soifia don ta ila tuna Arsenal hi Premier League a match samthum pahni an khel towa voisom ni pakhat chakin voisari draw an neya voili chau an latlom chak tamber draw nei tlember tlom tlember gol khung tamber gol chhuat tlember goal difference nei thaber an nia point som sari nein point kwa lain an sang fal mek ani match khelma ba khi paruk chau an nei towa atam bera point som paria chau an hlo chua bel thei to heti chung hian champion tura din mun thaber an ni big mi alawa achan chu an mani nei ber tu Manchester City wang hi ani Manchester City hian match som thum an khel towa point som ruk pakhat an neya Arsenal ain point kwa in niam jok ma sela match ni in an khel tlem zo ka chutiang ani awang chuan an khel tlem na hi mangtangka in chak ve ta sela Arsenal match khelzat atangin point samruk pasari an nei theidon tina ania point thumin an la niam jok don chuti ani chuan Arsenal ain an din mun a thalo jok ani chu kan ti mai thei an din mun hi a che jok chuang mi lawa achan chu Manchester City hian Arsenal hi an lami khwal don
Manchester City khelmola ngei Arsenal hi an leng lut dona chu po Arsenal in Champions League ka round of 16 second leg match an khel ha nap nu loka ani don le nga la he match ha hian Manchester City hi an chak chuan an hmaba ka an chak zel bok ani chuan Arsenal nen hian an point nei ain za chho zel dona Arsenal hi City hian an sop ta viawani phei chuan goal difference a City hian Arsenal hi an lepel thei don ani chutiang khop chuan goal difference a po hian lepel theina rem chang an nei tha a tuna hian goal difference a paruk chawin anin thlawani chu wang chuan Arsenal tan tun season a an champion lo chu an kuta in ngat ani ang thawin City tan po hian an champion lo hi an mani kuta in ngat ve tho ania apoi mota chu an hmaba ka result nei thazok an ni atul abikin Premier League an match khelle masak ber tur hi Manchester City khelmola anin machon na tur ania hei hian kongro asuthui don le Arsenal hi ma hroi mek tu an ni na la ya advantage an nei that thret dana oma chu draw result a an him thei na la hi ania Manchester City hi chu draw result a hian an him ve thei don lawani engponi sela Arsenal hi chesua lo huna an chesuala chu chuan an mania pressure asiam tam zual ta boka chumi pia lama antana thalo tak an siam bela chu an elpui lian ber Manchester City phurna an pek bel zel lai hi ani Mikel Arteta le anaute hi an champion angem achiang lo zualta a ma se zan ina Arsenal hian an tan tur Chelsea hian City hi point an chu sak thei chuan Arsenal tan athok de huai thei mai theia ma se ti ta hramila Bournemouth laka an kheldan angmai maya an khel zel chuan team dang an mabak laka chechual theina chance ala sang tho chu wangin Arsenal hi season top lam mangto ma sela in siam that mamo anni an mabaka hian Manchester City Newcastle Fulham West Ham Burnley le Crystal Palace te an la omani tuna Arsenal le City hi an mani kuta in ngat ve an nia ma se zan ina City result hian kan thil soi then khat hi a thiat thei dona ma se thiat tur chuan City hi an chak zolo angai City hi Chelsea laka an chakani chuan kan soi ang hian Arsenal tan chuan mut tuina chi ani lawang engponi sela khatichin kha kan topic kan soi jaw theina chu ni le phot sela pathiania hi chuan huna chep deuh thina wangin kan du ang point topic dang hi kan ham tel man thin lo ani bere